Kiroko kiao mothe Aikari ya Igwamiti matiganĩire mihang'o yao ya oro muthenya na kuroka mutito-ini uyu uria uri mugunda-ini wa thukuru wa Laikipia University kuria mihang'o ya utemi wa miti irathie na mbere. Maihoirwo ni matukuya maingi Aikari aya maugite ni kieha miti igitemwo ihinda-ini riri kwina riũa inene na thirikari nayo ikoretwo igikiriire na kuhinyiriria muingi kuhanda miti niguo kuhurana na ucenjia wa riera na kuguciriria mbura. Nikuja niuliswe na niite watu yangu niwaambie kuna kitu inaendelea. Hii mali si yetu. Kibaki alitupatia shata na wakati alitupatia hii miti ilikuwako na mijengo imejengwa hapa na leo. Na yeye pia huyu amekuja Kibet hata yeye anaendelea na mijengo. Yenyewe simba ya kukata miti. But before they do that, wangestahili kwanza wapande zingine kwa sababu wako na ardhi kubwa ya kupanda miti. Alafu diposa sasa wakipanda hiyo iwage the other ones zikatwe. Kiria kirakaritie Aikari na atongoria ya nĩ ikinya ria gutema miti makiria ma 4,000 matamenyithĩtio na gutari na ĩngĩ mihande, makiuga ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya guthokia riera na maria maturigiciirie mwena ũyũ na rĩu makienda mihang'o ĩno yambe urugamio nginyagia rĩrĩa mbura ikambia kura. The source of all rivers going to Lake Baringo zinaanzia huku kwetu. Sasa hakuna maji inapita kwa ile kadaraja iko pale. Hakuna maji inateremka kwa ile mtu wa Kamukonji. Hakuna kutekata miti ingine, hata hii imeanguka isiguswe. Isiguswe mpaka tupate ripoti kamili. Mimi sitaki mauaji hapa tafadhali. Mateta mangi maria meyumĩrĩtie nĩ muingi wa mwena ũyũ kwaga kuheo gĩcunjĩ kĩa mawĩra maria mabatie kugunĩka namo ta Aikari aria mariganĩtie na thukuru ũyũ, makiuga ona mĩtĩ ĩno iratemwo Aikari nĩo mamihandire miaka 40 mĩhĩtũku. Hatuna watoto wetu hapa wameandikwa kazi, hata kazi ya mikono. Ni university tu iko kwetu hapa Laikipia. Tumejaribu hata kuuliza Vice Chancellor tuandikie watoto hata kama ni kufagia. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa thukuru uyu Joseph Rotich augite ni marumireire makinya mothe mbere ya makinyanĩirie utemi wa miti ĩno. This exercise started sometimes back in 2020 and we were given permission in 2021, exactly 1 year, and we have been told to cut the trees and replant the trees. Handu-ini ya Kameme TV kuma Igwamiti kaunti-ini ya Laikipia ni njĩtagwo Francis Muingi wa wĩra.